pukhachareba topic asidi one great signs of second coming. Prabhu Yesu Krishna Anisuba Lakpagi achouba Khudam Ama hairiba topic asigi maramda aikhoine neminase Prabhu Yesu na Anisuba Lakpagi mamangda Khudam kya marum lakane haina Bible da yamna pirami mathoine maruoine Matthew 21 Luke 21 adigi Daniel Revelation hairiba sing asida khudol koina khudam kya marum lakane haina Prabhu na pirami adubu ngasidi isam samba mayamna khangnaba khudam amakha koina Bible dagi yengminasi ahanbada ishora pathana tawse ipa ishor sagadalebe ipa ishor aina hojing ngangaduba sida nahana popibiu taribe sin akhudingdasu thawai sengbadana pibiduna khanganbiu Prabhu Yesu gi minde khuramjari amen. Aikoi 2 Timothy 3:1-5 akoina samna yengminase one da hai aroiba matamda yamna khudong thiba matam lakani hai perilous times shall come hai aroiba matamda isinau sing aikoina huji hingliba matam ase aroiba matamni aduna hairiba matam asida khudong thiba matam sing lakani haibani masi huji lakli thogli aikoina malem prithibhi asida mehu langpo adigi lan adigi huji covid ki pandemic adigi monkey pox asina sing bakya rumse laina laisat ta harasu adugi hingsa da harasu prithibhi asida lakliba yamna khudong thiba amada laklibani isnau sing prabhuna lakpa nakpaga loina khudong thiba che asum hengalakani masi saitana sanaba lan ngaktani isnau sing aduna matam lakani verse 2 da haise mi masa mokpu mi singna masa mokpu nungsijagani masa gi gaktang khangani kalakpa laigani napan tawba laigani chauthokpa laigani adigi blasphemer isobu thina ngangba laigani mama apana haibe indaba hoji tayang pan sida mama apana haibe indaba macha kya manum tholai masi karigino paibana hairam bigi matuina roiba matamdadi tholakane haibigi tholibani adigi thagatpa haitaba sengdaba mausagi nungsiba ishona pibrak nungsiba do laitaba akoina trucebreakers akoina thajaba manganbasing maran sibasing penthokpa hitaba hingchai aitamba afaba misingbu tukotjaba namthak tawba adigi silare asina singba mayam legire aduga lovers of pleasures more than lovers of God masiji ko lovers of pleasure more than lovers of God ishorbu nungsibadagi ishorbu nungsibasingdagi ishorbu nungsibasing ishorgi nungsibasingdagi tayang pangi harau nungaibagi nungsibasingna henba haibani masi amati yamna summe masi hujik tayang pantha leriba ishorgi mising Christian phawbuna ishorbu nungsiba mising nungsibadagi budi tayang pan bigoiba aikoina sinma drama kumai harau ithak irang asida hujik tawdun leribani aduga number 5 yungse samna having a form of godliness mapan thongdadi dharma aidi afaba adi ishorgi oiba lamchat to satpa saba mapan thongdadi ai kristani afaba dharma sapane haina saba adubu masigi shakti di yadaba thingko ishorna aikhoije pap tawba aikhoije pap tawhandana hingba ngami ishorgi pangana aikhoi ishorgi waina thangsen ngakpang hanba ngami Prabhu ki thaujana aikhoi ki asonbase pang kalanba ngami haba yadaba Prabhu budi thajai haba aduba Prabhu na pangan piraga aikhoi afaba mi oili habasidi thajataba aduguma mise yam leigi haibani aduguma mising atudigi leithu haina masida aroiba matamgi san kharambasida pi snausing aikhoi hum yengminarsi ko aina kasigi topic aduda sangelasi maroina achouba Khudam Ama haibadu aikhoi yengse Matthew 24 gi 12 sine aina lokhatsaning mise masida hai aina version ke amrumdagi ai pajarake yengminase asida because iniquity shall abound the love of many shall wax cold pa marang kaina laigini atuna mi kya manunggi nungsiba hantarakani intharakani haibni intharakpa haibagi athani hantarakpa masina enai vidamu yengje because of the increase of wickedness aikhoi phattaba se henkalakpatuna maram oiduna the love of most will grow cold mi kya manunggi nungsiba se intharakani haibni nungsiba intharakpa haibagi athadi nungsiba lairoroi minungsi khangba ularoi nupi anga lairiba singda prithibida lairiba miyoi singda leita laira tolap tarab singda
ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ NIVꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟꯗ sin will be rampant everywhere ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯄꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯎꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ 24:12ꯇꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ NKJVꯗ because lawlessness will abound ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ lawlessness ꯑꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜꯌꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯄꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜꯌꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ 10 commandment ꯏꯟꯗꯕ ꯂꯥꯏ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯈꯨꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯈꯨꯔꯝꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤꯇꯨ ꯃꯤꯋꯥ ꯂꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯁꯦꯟꯅ ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯞꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯎꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯈ꯭ꯔꯕ 2 Timothy 3ꯒꯤ 1-3-4ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯄꯥꯞꯅꯦꯕ ꯄꯥꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ 10 commandmentꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 1st, 2nd, 3rd, 4th ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯧꯂꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯞ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜꯌꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯄꯥꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯇꯧꯔꯤꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯊꯧꯖꯥꯜꯅ ꯀꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯆꯥ ꯊꯧꯖꯥꯜꯅ ꯀꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯊꯧꯖꯥꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯅ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜꯌꯥꯊꯪ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯈꯨꯔꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯈꯨꯔꯝꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯄꯟꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤꯇꯨ ꯃꯤꯋꯥ ꯂꯥꯟꯅꯕ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯟꯊꯨꯝꯕ ꯃꯤꯍꯧꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯥꯄꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯈꯤꯕꯗꯣ having a form of godliness but denying the power thereof ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯡꯗꯗꯤ ꯑꯐ ꯁꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟꯅꯤ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯗ ꯊꯥꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯠꯇꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ Matthew 24:12ꯒꯤ ꯑꯁꯦ ꯊꯨꯡꯂꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯆꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ 2 Timothy 3:12-13 ꯌꯦꯡꯁꯦ ye all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯠꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯥꯞ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯊꯧꯖꯥꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯥꯞ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯄꯥꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯌꯦꯡꯊꯤꯕ ꯅꯥꯄꯟ ꯂꯥꯏ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯈꯨꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕ ꯅꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯁꯩꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯠꯅꯩꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕ ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯙꯔꯃ ꯆꯦꯠꯄ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯞꯇꯣ ꯇꯧꯑꯦꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯁꯦꯠꯂꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯆꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕꯗꯣ ꯇꯥꯛꯀꯗꯕꯗꯣ ꯇꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯌꯤꯁꯨꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯐꯔꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯨꯀꯠꯆꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ
Prabhu ki lamsat aduna dharma semba lamsat aduna scribe Phariseesing adugi fattaba lamsat ado adubu sayeba aduna Prabhu ki afaba lamsat ki mamangda makoi hingba ngamdeba aduna maram oduna Prabhu Jesu Kristabu hanabu honeba Prabhu Jesu Kristabu mekub khudingi oleba maduni ko ikoi dharma sena hing tarde ikoi otpa nangani haibse masineba ikoina kauri 13 da evil men and seducers shall wax worse and fattaba missing serana sing biba missing afaba sajaningba asiguma missing ase fattaba som helakani hai fattaba mi pap toba missing ya hanjana pap se sati ba pap se hanjan traukane ba ngasina mi ki mapu huram ba yengna ngasina mi ki pension ama huram ba yengna gari huram ba tadigi 4-wheeler madudagi si asiguma pap tobi sangje ngasi tarombadagi heyeng tarombasina mi singna toba pap se asukamati hene na phala oi habni masabusu deceiving atopa mi singbusu namthak tawre mang masabusu namthak tawre hai aduga masida mu yengje ko aduga sidade NIV dajo sumna hai evil man and impostor will grow worse and worse hai fattaba mi impostor hai jo afaba sajaningba aduguma mi ado impostor ko hairiba do fattaba do hena fattaba helakani hai sida sai aduga mu NLT hai evil man and impostor will flourish hai fattaba mi pap toba mi ase marang kaina saukhalakani hai they will go on deceiving makoina namthak togani makoina namthak togduna sakani others atopa singbu and they themselves will be deceived makoi busu namthak togani sandana dang panta leiba mi singbu chaitana khwadigi laina namthak torambase sini aikoi pap torosu sarga chatpa yagani haina khallaga mi sina pap adum togduna leibase masi saitan ga so namthak amaneba aduna hairiba namthak asidagi aikoi namthoksi Prabhu Jesu Christa ki thaujana aikoi pap khudima apikpa asoba khudima Prabhu na pibiba thaujangi mapana punam khudum chalaga aikoi hingbang ami habse aikoi kaugumsi aduna prithibi ki aroibagi khudam ama haibadi mi khudimana pap tawbase nomagi henkhalakani mapang khudingda pap se ugani habni hoji prithibi ma pasin ko khudingmada ishogi wayan da thang thugaiba aduga lai mati khuramba atop dharma sing khuramba mama pana haibe indaba sigma pa myam kalakba mi hoba yengtheba napangeba moksai nungsiba leitaba asigma myam ase tawduna leireba isnausa aduguma mising adugi manungda yause yaugumsi adugi mata ikoi Prabhu ki thaujang mapana papsin thadoga hingba ngami haibudo madugi maramda ikoi yause isnausing pap haibase ekoina khudum changadabni ekoina papse thadokpa ngamlam loidaba oiragadi Prabhu na tang panda la oidabani papse hongdokpa yarambo oitardi shogi waina thangje hongdokpa yarambo oitardi Prabhu na tang panda laaga ekoina pugadaba papdandi khudimukto purambo oidabani aduna punamuk pubigi maramdi papa haibase ishogi mengda yam tukajai aduna papa se ekoina thadoksi haina aina mayamda apil tawjari tabiriba mayam khudingma ishona bopi boisnu patna tawse sagada leibe paisho nahana pibi thaujan sakti ki mapana ekoi ki punsida tawriba pa khudingma se thadok manbi Prabhu Jesu ki minda khurumjari amen.